Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Ya, namuntlha ta ka vulavula hi Mr Post na YouTube leyi nga Manyangatsi the commissar. So tani ka mi andlelela ku kahle swi te njhani swo Mr Post a za a n'wi bifa ka interview na CNC. No, swi te njhani swo Manyangatsi the commissar a za a apologize ka Mr Post ka phone call na le ka video of course. Alright, leswi nga endlaka i ku Manyangatsi the commissar ku na interview leyi a nga yi endla na Mambawulele. So ka interview leyi a nga yi endla na Mambawulele a fika posta some sort of a teaser ku va short part nyana leyi a nga fika kombisa ku hayi Mambawulele di fike di bifa Mr Post. So mhaka leyi a yi n'wi tsakisanga Mr Post at all, la nga fika a humesa na video a responda a ku mi nga nwisi a ku mi nga nwisi Mambawulele byala stuff like that bonga ti-interview because Mambawulele loko a ni byala no endlisa ku yini na nsati a ngo swi vula ma swi kuma yani. So swi fika swi chusa Manyangatsi the commissar la a nga fika a uploada interview na Mambawulele of course, but na Mambawulele di nga fika di bifa Mr Post a nga uploadanga. I uploaded part letter clean la of course part 2 yi nga fika yi shorta. Even then swi bihi moya nkarhi luwa swi herisa sweswo. However, se ku ve na interview leyi nga va kona na Chavisa yi koho kwala ka page ndhawu ni yi lekini ka comment of course. And then ka interview ya kona hayi Mr Post fike di kombisa loko mhaka leyi nga tshama yi di kwatisa leyi na xihlangnyana laha ku vuriwa Manyangatsi the commissar xi nga fika xi vutiselana Mambawulele question to karhi laha allegedly ku hi Mr Post Mambawulele a da kwini wa vona nyana ku Manyangatsi the commissar i fika a vutisela Mambawulele the question hi vito ra yena. So swi di swin'wana hi swin'wana swa swilo leswi swi nga fika swi di kwatisa swinene. And then within the interview swi tikomba na ku Manyangatsi the commissar i fika a poster, I'm not sure if it was live or afterward, la nga fika a rhuketela Mr Post a tirhisa strong language a tlhela di vutisa ku duvula mani lihlangi ka comment ka live video leyi yi nga endliwi chat. Se Mr Post swi vheta swi di kwatisa swinene swi nyanya la di nga fika di posta picture ya yena tani leswi mi swi vonaka kwala ka page radio tani leswi mi swi vonaka. Leswi nga fika swi va a bit confusing because hi yena Manyangatsi walo a hi Chavisa MC mani ngoma yana. Yeah, and then Manyangatsi a vheta a boyila swi vonaka se beef yi le ku teni loko a nga yimayimi yi ta n'wi nela beef. Hayi then hayi vuya yena a di fonela Mr Post yi kona na audio recording ka his channel nga searcha Manyangatsi the commissar. Ya la kha ri ku hlaseriweni swinene mara yi hetelela kombela ku rivaleriwa na ku ri ka channel yi kona yin'wana video laha yi upload ka Facebook a kha kombela ku rivaleriwa yi kona ku ri ka channel na yona. So ya hi leswi nga endlisa swona sweswo in overall. So ni nga nga tivi if beef ya ta continue ndzi n'wi bifana because vulavula radio la ka phone call liya a swi endla ku maybe ndo la ku khoma ndzi n'wi tshikanyana ma vona. But yena Manyangatsi the commissar in overall i very weak. Loko mi nga za subscribe a ni ta kombela mi tleka subscribe. Salute.